Please share, like, and subscribe. Kadar snem lenter la sensiar yang ida chief minister ubade nakajaj benreu karo ban menta layo sengau ya ka jingot jingnam jongki pajba kasi ki balakwa ban matbiang ya ka jing sensiar haka syuki cm da okasi to menta ini apa ya ki sangut kirang ba kasi ki babit ban bat ya ka syuki chief minister ka jela ladakalat ka play yaki ubasan orang ba HM Sangpliang lakaya uba HM Sangpliang aka khatlai dari ubenai bapra usnem khat kendai spa handreu po ar bat uladon mentah handreu po usnem karta udayu IAS officer bala songthan bat ula pendep ya la ka jing pule hadu ka VA anas ula job ya ka election MLA hausnem ar hajar khat pra namau senram constituency lengba kaseng kongres hausnem ar hajar arway haka jing ya lam u doktor mukul sangma ula lek ban penyasok syakaseng All India Trinamool Kongres ka jinglong experience du hakakam administrative kumu IAS officer ka pani ba ulong ubabit panong chief minister ladakalat ka playa u wala udang don haka politics dan sansnem ubasaw orang ba Arden Mila basayamoy uba Arden udah isa uway pat orang ba nakajaj benreu kasi uba lalong uba lakre ban simti ya kakam chief minister ka jela dadaki pajba kari kasi jantia ki penjob bonsit ya ka parti ka baudang seng hausnem arhajar arway ka Boys People Party kum ubreu uba ladon benta hakakam pajba nadu ba udang tray hakaseng balang kum u presiden ka FGJGP ulalong UMLA na nongkrem konstitusi Artem ada usnem arhajar pra ada usnem arhajar khat pra ulabat tengkum UCM ka KCDC hausnem arhajar hatsau haka election hausnem arhajar khat pra ula limno hauba lambol malengyang ban menta ula seng saya ka weipat ka parti tmai ka bakerteng ka Boys People Party udai tang mau na pedengki politician ubakren persya habasit basai sapang ka bamsam bat utange ban wanra ya ka sensiar ka kadar ka bakhoj hapo ka jela ubalai urang ba med ba lengdo uba med ba lengdo udai sa uwei urang ba uba kajaj bener kasi kalapen mi bat ubalong ubabit ban simti ya ka syuki chief minister ladakalat ka playa uba med ba lengdo ula don menta san paulais nem kerta bala khaya haka saudari ubenai basau usnem khat kendai spa andreu pau kendai ula long UMLA la khat sansnem haba ula job lenter na mairang konstituensi na do usnem arajar pra na ka parti UDP ulong uspika ka yeng dorbal tau an bat kumjuru u presiden ka UDP na do usnem arajar khat kendai haden ba ulet Dr. Don Kuparoy ula khlano ubaar orang ba Vincent H. Pala lada ka kukures kawan haka bor house nem arhajar arpulai klem artatin uba Vincent H. Pala undai u chief minister ka jela Meghalaya haden ka jimino ki khat arngot ki MLA Kongres bat lek penyaso syakat Trinamool Kongres hau benai bakat wai usnem arhajar arwai bat ka jingsya sospenno ki sangut ki MLA ki badang don bat ka seng Kongres uba Vincent H. Pala uladai setang mau udeng ba ubarang don haka seng Kongres lada ka seng Kongres kan job bonsit haka election ka banwan haus nem arhajar arpulai ka burom baro kan lai chau bat udai banlong u chief minister ka jela la khaya uba Vincent H. Pala haka khat saudari ubenai ba ar usnem khat kendai spa andreu popra bat uladon menta san pau sausnem karta ulalong UMP naka selong parliamentary konstituensi nado usnem arhajar kendai hausnem arhajar kendai hado usnem arhajar katar ulalong minister of state yaka water resources government of India haka arbusan dari ubenai bapra usnem arhajar arway ka AICC kala tung ya kum presiden ka MPCC ubanongkong klem jing artatin ubah kamade bat ubadon ka kabuban yo bat ya ka syuki chief minister ka jela na pedeng kirang ba kasi udai urang ba Preston Tensong
ubadai Deputy Chief Minister ba mentah ka jelah. Udah orang ba ulong ubala iba hakasan pertai bat ulong ubabit ban bat ya ka syuki Chief Minister. Lakaya uba Preston tensong haka kat kendai dari ubenai bakat arusnem kat kendai spa Andrew Posan bat uladon mentah san pohon reusnem kerta. Ula pendap ya ka jingpole bikom hausnem kat kendai spa prapa hundai naneu. Ya ula jet kumu MLA nadu usnem arah jalai naleng kerdem konstituensi. Kabelati mentah kum ka penuslah konstituensi. Ula job lisen nakaseng kongres. Shua ba un penyesok sakaseng NPP hausnem arah jarakan nyo. Ulalong MLA lajan arah hausnem ganti. Menba udang don hakaseng kongres. Ula jup persyang ban kene ya kasyuki na u doktor Didi Lapang. Henry naduk balong CM u doktor mukul hausnem arah jar sibau. Ula pensengap jar ya uba Preston pada haduk ba undami nak sendon nakaseng kongres hausnem arah jar kan nyo. Shua ka election arah jar kat pra. U national president ka NPP u balong u MP hakitu kipor ula penbena ba uba Preston tensong ulong u chief minister ka jelah lada ka NPP kawan hakabor. Henry kajing bomyo simple majority tang marwe kala penlong ya uba Preston pandono benbat ya ka syuki chief minister namar u Dr. Don ku paroy ugwa ba konrat sangma unbad hiya ka syuki bahadu haka jelah. Paralog penpau ya lagi jing perkhat jong pi haka comment section. Lagi tegi sangut kirang ba kasi kilong ni kibabit banbat ya ka syuki chief minister ka jelah. Kiai kiwai pat kirang ba kasi kibadai bandon haka ni kalis. Hato pitrang bahadin ka election arhajar arhulai deban yo chief minister no dau kasi. Manu baham don jingkremen ban yo long chief minister na pedeng ki kasi. Tadaduk bang dia sembiang hakawai pat ka video kublai sibon. Nakasembelai story ikerpat ya bibaro nyoba. Share, like, and subscribe.